Patitingapon pupurianda ka, kukulis ako minpong saya, potang daralit ko para keka. Kilagyuningig pa ang poninganak po ng Espiritu Santo. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo ating lugod ning Diyos, ing pamikayagom na ning banal Espiritu, manatiliya kay kayungan. Maya pa bengi po kay kongan, idawon tayo po iting kay katamong misan, timong kapasalamatan king apong Gino, karing kalam at grasyang pagkalubna king balang metong kay katamo. Kambening panalangin yan na Virhen, ing Virhen de los Remedios, panyawat talang kasaupan at bendisyon ding sabla, muna para karing kay katang pamilya, kakaluguran kayabiyayan, at ding sablang pikakautangan tamulub, para karing sablang magmasusi king karelang kebaitan, para karing sablang masakit ang pong meyang unabiye. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia, king mit mong katahimikan ngeni, manyawat tamong pakalulo ang pong kapatawaran, karisablang kasalanan ay agawa tamo. Itamungan po, magkumpisal ko king Diyos sa may payang tuto, at kay kayo kapatat, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kan Santa Mariang Kapilanman Virhen, karin sablang Angeles Sampo Santos, at kay kayo kapatat, ing ipanalain niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanganga. Manalangin tamo. O igpaning sablang kabanalan, patnubayan mo ring pusuming painturo keka, papanetelian mo sana king sala ning kekang katutuan, ding sablang liligtas mo king karalumduman, ning kaya lang kasalpantayanan. Itingan po adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Judea, di natangla karin Antioquia, at pigmulan dang Tiro, karing kapatad, inganti kanini. Eko malyaring miligtas, nung kayo tanggap circumcision, antimoy ingadwaning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, maigpit lang meki badbaran at meki argo karela, tungkol king pisasabyan ay iti. Inya me pikayari king i Pablo, ampo ni Bernabe,
at ding mapilan pang tao Antioquia. Kailangan lang munta Jerusalem, ban makikit ka ring apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Inya linakadla bilang tubod ning iglesia at king pamandalan da king sakop ning Phoenicia at Samaria, pemalitara nung makanano lang may nga konberti ring pagano. Iti niya maragulatula karing sablang kapatad. Inyang miras la Jerusalem, matula nung tinggap ning iglesia, antimurin, ding apostol at ding makatwa. Pemalitara karela, ing sablang depat ning Ginu karela. Dapot, ding mapilan karing talasal pantaya, akayanib king pangkat daring pariseyo, tinutulla at ngara. Ding pagano kailangan lang tanggap circumcision, sukat lang iturong tupad king batas ng Moises. Ding apostol at ding makatwa, may pulong la, barang suryan, iting pisasabian. Ingamano ning Gino. Mesayako inyang sinabi ra kanako, tara muntataking balening Gino. Mesayako inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Gino. At ngeni at yuta na makatalakad, kilubding pasbul ning Jerusalem. Iting Jerusalem, kanayunang tangalan, kasanting na, kaayos na, king pangalarin na, karin pupuntala ring dayi ning Israel. Antimoing utos king Israel, ban pasalamat king Gino, karin ding ari ning Israel, magluklukan la ban mukum karing karelang sasakupan. Itagan po, sinublineng mebyay Kristo at gagawa nung bayo rin sablang bage-bage, pepakit na ingkeyang lunos king meto ketawan. Ing Ginu manatili kay kayo, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sangwan.
Jesus, nga nakaringkay ang alagad, ako'y tunay tanaman na ubas, at ingig pa ko yung mananaman. Pupututan ing balang sanga kung mamunga, at kakaltasan ing balang sangang mamunga, bayang lalo pang mamunga. Malinis na kayong eni, paulining amanong sinabi ko kay kayo. Manatili ko kanako, at manatili ko kay kayo. Ing metong at sanga, iya makapamunga king sarili na. Makapamunga yamo, nung manatili ang makatayid, king tanaman na ubas. Nung eko manatili kanako, eko makapamunga. Antimo ing sanga, makapamunga, nung iya makatayid, king tanaman a ubas. Ako ing tanaman na ubas, ikayo ring sanga. Ing manatili ka na ako, at ako kaya, mamunga yan dakal. Uling ala kayong arapat na anuman, nung makakawani ko kanako. Ing manatili ka na ako, mangari aking metong asangang miyugse, at langiya. Dingan ti kareting sanga, titipunan la, at iyugse king api, at madulokla. Nung manatili ko kanako, at ding amano ko, manatili lake kayo, adwan nyo itang nanumang buriyo, at mipagkalub ke kayo. Mipaligayan niya ingig pa ko, nung mamunga kong dakal, at king makanya na paralan, maging alagad na kayo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kakatang kaligtasan. Kilagyunig pa ang poning anak, ang poning Espiritu Santo, mayap bingi po kay kongan. Munta ako po keniking bandalibutad kasi kulaya kakit din keni ne po. Kumusta na kayo po? Munandili dakala salamat at nidinan ko pong pamikatagon ban kanita ing makapagmisa ko keti kambeda ring kay katamong imahin ning Virgen de los Remedios sampo ning Santo Cristo del Perdon. Dakala salamat kang among pit at kinumbira na ako po ne po. At sana kambe na po ning pamanatili daketi ring imahin ning Virgen de los Remedios ampo ning Santo Cristo del Perdon. At inyang maging masanting a bunga king parokya detang kayang ding karelang pamanatili keti ne po. May kapila niya pong Aldo Keti king parokya. Halos pabulan niya po, may kapabulan niya. So, kadalasan po tang atiyo po ing krusada na ning Virgen de los Remedios, ang po ning Santo Cristo del Perdon, marakal pong activity ring magaganap ne po. At metong karing mayayakit po tang atsula ring imahin, yapin itang ding tao, lalo lang mibubuklod at lalo lang dadalise ding karelang kapagnasan ban kanita ing makapakiyagong at makatayid la king apong Ginoo. Ita po mayayakit siya karing pangadi ake katamong gagampanan. Itang alam patlud apamangadi nepo. Itang kekatang kapag nasanay ita, metong yang masanting maging
yung halo. Tamtamong ebanghelyo, ulit-ulitan ita, itang pangayagom, pangatayid, itang pamanatili tamo, makatayid, kingapong Ginoo. Uling nga na, ninuman ing makatayid kanako, eya mamunga, nga na, eya mamunga. Nengari yang sanga, nga na, king tanaman na ubas, kailangan makatayid dia. Uling gustong iya makatayid, you are being disconnected from God, then you will not bear fruit. You will never bear fruit. Yapin, meto yung masanting mamungay ang tanaman na ita, at inyong mga problema. Itang kayapan, ating pamanagwan taking sarili. The moment, ikit mo re taking biemo, anting meto nga talasal pantaya, then, at tsuke kay tang mayap abunga. Nya sa titang pamangadi mo, itang mismong kekang pamagdaton, pamakiramdam,
king amano na ning Dios, pamakiyagom mismo, king banal Eucharistia, it should bear fruit. Halimbawa, yung pamanyuyo, king tisamban. Kabalitan kayo po, ketiking parokya ng St. Jude, dakalaring talasuyo, na witang pamanyuyo mo nga ita, atin niya kayang maging maya pabungay ta. Kasi ita po yung palatandaan para asabi tamong makatayid. Kasi pwede na kang sumuyo namang sumuyo, and yet, alala nga kakit masanting nga bunga keng gagawan mo. Diba? Kailangan natin lang akakit mayap abunga. And that is the challenge. Waiting malalamakutang kay katamo. Edyang mimway nga pong Ginoo.
Keti ubas papanatilya Jesus, tune pun ubas, papanatilyan mo keng makatayid keka. Para king Santa Iglesia, ikalat no sa ringkeyang sanga, hing mabilugayato, at atayid ding sablang tao, ban mi kabunga lang manatili, angga king bie alanganga, ipanalangin taking Gino. Para karing mga lakal, kapilan man sana, ero pagsamantalan, ding manyali, para king pansarili rang pakinabang, ipanalangin taking Gino. Para karing sugapa na, karing droga at alkohol, makatagpula sanang mangaya pataong makasawop lutas, king karelang problema, balang makapagbalik king masalese pamibyebye, ipanalangin taking Gino. Para kekatangan, binata sanang makapakisan metong kang Kristo, banding tao, abawra, ingbang lunang Kristo, kekatamu, potang akakayarap tala, ipanalangin taking Gino. Tanggapan na sana ning Diyos, ing kapasalamatan tamungan. Yulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatad tamong mayangon na biye, at ipagkalam na sana, ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Gino. Ngini, adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Amen.
Manalangin kayo, kapatad, banging kekatamong daon, matanggap ya arapan ni Diyos, igpang maipayang tuto. O igpaming miglalang, ibayo mo kesana kapamilat ang dareting misteryo, ning ke kaming pangakabos. Idalada kesana king alang anggang tula, ning manatili ng obra ning ke kaming talapan at bus. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Ing ginu manatili ya ke kayo. Iyat na yu laring pusuyo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutamo. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin o ikpa, Diyos king alangaga at lubos mayupaya. Papurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panawuning pamanyobling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya din natanging munag ning bayong panawon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus na, ing mi pahama kayato, mi rin na niyang bayong biye, at intaw minsan pa, may gawayang alang kakulangan. Ulinita, kambering sablang koro ring angheles, karing banwa, daralit daing ke kang ligaya layon, makyabe kami, kingalantok nang dam pamamye kapurian keka, nga tamungan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, ikayin panibatanis sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin, kingambunin kay kambanalo Espiritu, para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ning ginuming Esukristo. Bayo yami dawon kusan loob king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, pirasone, at binyene karingkeyang disipulos at ngana, kwananyeti, ikayungan, at kananye. Tiyeng kana kong katawan, ami dawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ngapunan, kinuanay kalis, pasibayo yang pepasalamat keka. Binyene ing kalis karingkeyang disipulos at ngana, kwananya iti kayungan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayut para karing sablang tao, banketeng may patawaran lading kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayang ining misteryo ng kekatang kasalpantayanan.
Inyangin ni gaganakan mi ohig pa, ing kamatayan at pangasabli ng mebye ning anak mo. Darawon mi ake kay iting tinape ning biye, iting kalis ning kaligtasan, layuming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo bang sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami nga sana misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanal ay Espiritu. Ganakan me o ikpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kim metuyato, bang miganap yasana king lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ake kaming Arsobispo, ipasyano ing Obispo Emerito, ding sablang pari, diakono, at ding sablang pamilyang tinipon mo, kambena niting Eucharistia. Ganakan mula naman po, ring kapatadming pepaynawa na, at manenayang subling miye, at ding sablang may ngayango na biye, lalong-lalo na ding tahimik tamong ipanalangin ameng amatena. Tanggapan niyo po sana king maligaya yung arapan, pakaluluan niyo kengan, gawan niyo kengang karapat dapat magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ng Maria, ing Virhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposa, kayabe daring apostol at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panawun, puryanda kat paligayan, kapamilata ng Esokristo, kekanganak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, igpang may payang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alang angga. Nung kapanaligan ngeni, mausta mo king kay katamong igpangatsabanwa. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon mi. Bangking kasaw paning kay kang pakalulo, parati kay may kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo,
kay kaming tala pangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi karing kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang Santa Iglesia, pamayapan me ang pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye apong mag-ari, manggaman king alanganga. Kapayapan ning ginutamong Yesu Kristo, manatiliya kay kayungan. Iyang pangtaya po ing kapayapan king metong at metong. Kaluguran kong kapatad nyo, ing kordero ning Diyos, ing ginutamong Esu Kristo, ing milalako king kasalanan ning yato, mapalad tamungan ngeni, itamungan makisulu, kaniting dulang. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapot iyagkasmya mo ing amano mo, at kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katamusan na king biye alang angga.
Agkatanda ko pong yaning siklod, kaya katamo lang yaning ipasyag din kaya katamong kayadonan, kambeda ring panalangin na ning Virgen de los Remedios, ang kanita ing Santo Cristo del Perdon, king kayang pakalulu, kapmana katamo, king kayang kalamat grasya. Midalit lapo din kaya katamong choir, kabang incense la ding imahin. Para king kapagnasanan ng kay katamong Santo Papa at ning kay katang Arsobispo apong kaparian, igpami at kabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mipamintuan niya ilub mo, kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginundyos at syukeka, naman ka karing sablang babae, at naman niya pa naman ing bunga ning atyan mo, Jesus. Ligaya king igpa, ligaya king anak, ligaya king Espiritu Santo. Para ka rin sablang masakit, ipagkalam na sana ning Ginu, ing malalagwang kapaldanan, igpami at syukabanwa, misamba niya ilagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, ipamintuan in lub mo, kay tisulip antibanwa. Bapo Maria, mitmo ka king grasya, ing ginundio sa tsukeka, naman ka karing sablang babay, at naman niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus.
ligaya king Igpa, ligaya king Anak, ligaya king Espiritu Santo. Tahimik talangin ning iapse din kay katamong personal akayadwanan. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Santo Cristo del Perdon y Caridad, talakad tamo po. Manalangin tamo, oy paming malugod, sa upana kesana king kasalukuyan na biye, niting pamagmasusi, king kekeng kaligtasan, at tayrana kesana king tulang alanganga, itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, ing ginuma natiliya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ingig pa, ing anak, ating banal ay Espiritu. May dawon ne ing misa, umena kayo king kapayapan. Maya pabengi po kekwangan.